Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a J. At taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagtalakak iti kumparek, kat diyak ninamnama, nga aramiden na kanyak ti kastoy. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni J. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta ka man dito abroad, Bats? Ayos lata, Batch. Naimbag man ta nakawag ka. Ala ko may bagak, Bats. Anya rita, Batch. Agpabunyagak ngamin intun umay abulan. Kaya't ka ngagbalin na kumpare. Kasano nga kat sanak pa imat nga gawid, Batch. Mabalin, no kayat mo lakit day. Ipalistak tinagan mo. Ta proksyan na kan ni tatang mo. Ni tatang mo ti umaten dari ti pabunyag. Ay kat no mabalin di kasta, Batch. Apay kit din nasaan. Kaano aya ti panagawid mo? Dandanimat kit din, Batch. Husto ang aron. Ta agbiro kamutan iti asawaem. Lumakay kan. Ngam puro trabaho pala ang tiraramidam. Awen nga rod, Batch. Barang nga damat masirpat ko no agawid ak. Sige nga rod, Bats, ha? Kastalatan tiramidin ta. Ilistak tinagan mo. Namnamag na itan? Awen, Batch. Sige nga rod. Agpakada akon. Bye. Asino yung kinasaritam, lakay? Tay batchmate ko iti high school ak. Ni Elmer. Amom samot na dyan. Ta agpapada tayo man tinag-eskwelaan. Imo na kami lang iti may sa atawan. Anya tinagtungtungan nyo ngay? Alag aninong ti anak ta. Kasano katadama ti abroad? Proksyan ni tatang na Asino mat ngay tinaasawa da abats mo? Naging gaita baro palaeng. Kasano? Pasig mat at trabaho ti aday ti panunot na. Siguro, adun ti urnong na niya. Ay na, swerte ti maasawa na. Naku namon, bakit? Isungarod ngin nalak amay sa aninong ti anak ta. Siya akong timakam mo ditaw, Ijay. Ti ipapanyo, Ijay, simbaan ti asikaswam. Tama nga numaladaw kayaw. Alangarot tatang, makaam mo kayo nito eh. Mapana ko nagdigos. Wen, kung naglangaro din. Hala, mapan ka agdigosan. Ayan ni badit nga eh. Suksukatan nan ni baby tatang. Nasaya at mat nga raw. Hala, anak ko, mapan kan. Nalpasan ti pabunyag, pare. Hinted man lang ni tatang ti regalo para iti inaanak ko. O, pare. Regalo ken cash. Agyaman ako na pare, ha? Awan ang yaman na, pare. Agkumpari tayo tan. Wan nga rot, pare. Ket padaanag ti panagawid mo. Taag-jamming taman. Ay, katuan Di ka madanagan. Umadanin ti panagawid ko. Okay. Talaga nga aging gaita. Awan pa'y ar-armam. Awan pa'y pare. Jakbot masamot ti agaram. Unay kan. Agawid ka kit din. Tay birukan ka man iti agbalin nga asawam. Anya? Alaman nga rod, pare. Wan pare, tanay. Siyak ti madandanagan ken ka. Itansa mati isa sang patay kumpare. Nagadua tao di tabalay da. Madama ti partida iti babaw. Wan tatang. Itapit sa ti imbaga na asangpet na. Nukasta, inimbiteran na kayaw? Wan tatang. Kinunana ide nga apaman na sumangpet. Agparti ti baboy. Ket maawis amin nakaaruba na. Ay, sumat lagayam nga adu ti tao ije balay da. Mapanak man ito balay da, tatang. Inak ka sa uti kabsat na. Kaya kita agmatan no niya ti maitulong ko. Sige anak ko. Ita ka iti sangpot ni Elmer, marang Gigi? Ay, wan ading ko. Pasensya kayo. No saan na kayo ang masagay sa nga i-text? Basta umay kayo lata di ti balay inton alas 5 iti malam. Agigidan tayo amangan. Kasta ka di manang? Tumulong ako no niya pero iti matrabaho. Alaman nga rod ading ko. No kayat mo ti agislice iti gulay, ijay abanda ti papanam. Ngam no kayat mo ti agislice iti karne, ijay mo't abanda ti papanam.
Ay, ijayan agislay si ti karne ti papanak manang. Tapasig mata babae ti agislay si jigulay. Sige lang ading ko. Ngam no ada importante nga aramidam. Saan mo't ngayon kapilitan at tumulong ka? Awan mo tararamidag, isa tumulong akon manang. Pangururayan ka ni kumpare nga Elmer. Manumutan nga aldaw tinapalabas, manipod si mangpot ni kumpare Elmer. Ngam di pa'y mat nagpasyar di balay. Urayan talat tabakit. Tay sumat ti kunana. Umay tulatan dito balay, takitaan na mati inaanak na. Sa bagay. O may to siguro inton na ipapas na matan nga iliwan amin akakabagyan na. Di ka tagbiro kiti asawaan na. Apay ayang amin akasla si katima sikuran lakay. Kasano kat lumakayan. Ay katbay mga sawan tulat ta no ada kayat na. Saan mon aparikot no malakayan abaro. Kamodyanan na. Nauray ka matlahing pare. Aywan pare. Oh, ado ti awit ko. Ay, anya ngay na kita pare. Ay kat. At arak, chocolate, sabon, dilata, shampoo, kan kang ronan iti amin. Pulutan pare. Nagsayatan pare. Amo ka din ni bakit mo ti agluto. At dakar ni ti baka ken baboy aginhatang ko. Nalay nga gluto ni bagat ko pare. Kabailan na diskartyan na kita. Ay abang maruden, tapno mamamok mat. Amumutan ni bagat ko. Tapno makitak ko na kuma. High school tayo pa ila, idi naudi ang nakitak ni bakit mo. Badet, umay ka man pa dito. Badet, bakit? Umayan lakay. Apay ka di? Adan ni kumpare Elmer. Ha? Si kakadinday ta, kumpare Elmer? Ay na, nagpintas kamit gayam itan, kumare. Kasla ko namat apangit ak idi, kumpare. Saan mat? Ad-adapi mintas ka, kumare. Ay, ayan gayam dyan inaanak ko. Nakaturog pa'y. Madamdaman ton akitaam, inton mariing. Sakto no nakaturog ni baby. Mabalin nga si Kasumpay lang ito'y awit ni kumpare. Ay, wen, kumare. Para kada kayo amin dagita. Kenlut kumatan tinsangpet na apulutan may bakag. Sige, lakay. Pasensya ka na pare. Nakapsuta kiti ninuman. Dahil tamat karon di pagkapsutan, pare. Sakakit sanaya ko nga umininom. Man-mano akong uminom pare. Kasta ka di. Isumat lang nga. Panagkitakin ka, saan ka pa yan ng bartag? Saan pa ya talaga, pare? Medyo natamanak lang. Pasensya ka na. Kaslapay kiti makaturturog ako. Ay, kat, iturog mo lata, pare. Ay, bigat mo't kaya man. Ay, Jesus. Naiturogak ni kumpare di rabi. Apay nga, adak mo't dito yung kamami. Bakit? Nakariing ka magaya man lakay. Diyak mo't malagi pan tinapasama kiti rabi. Diyak malagi pa nakapagnaak pa gaya mga imay dito kamata. Anya nakapag na. Kat no inalalayan da ka ni kumpare nga inyag dito kama, taindong mumutan iti ayan tilamisaan. Anya? Ay sus, kababain pa yun. Anya lako nante, naibagan ni kumpare. Awan mat. Nasimpot mat gayam ni kumpare. Kan inikan na pa iti kwarta ni baby. Maayayong arod ka ni baby. Kasano, kay kayat ni baby ti makiayayam kan kuana. No kasta, nagpaot pa dito, hindi nakaturo ka. Ha? Saan mat? Inayayam na labiit ni baby. Kasta ka na eh. Sa dino tinagapwam, Jay. Ijitalon manan. Apay? Nakita ngamin ang naggapon ni Elmer di tabalayo. Anya nga ta tinaramid na dita. Dayta nga rod ti saludsod. Kanayon ko ang makita ang mapan di tabalayo no kasta nga awan ka.
Anya? Tila'y bagbagamot manang mira. Kumparik ni pare Elmer. Amang ano dala imbagana ka ni bakit. Mano saan, pinasyar na ti anak ko, ta inaanak na kat nga ron. Ay, kasta aya. Ay, kat pasensya no sabalit agtartaray iti panunot ko. Jakmet ngamin ammo, akum parim gayam. Saan man akom conformit ti ichis-chismis mo dita manang. At dala mangag ko at chismis, sikat ipabasulag. Ay, sa anak nga agiruruar iti chismis, asaan nga agpaiso, ading ko. Iso apanek nakakpay nga umuna, sakbay nga ichismis ko. Nagkapo ka naman ti kumpare dito eh. Anya tinaramid na. Uwan lakay. Ada impadigaw na akilawan na kalding. Para kanukan ka dayjay. Ay, kastaya. Amuna talaga ti paborito ka. Ay, uwan gayam. Kasano nga amom anaggapo dito eh? Asino tinangibagakan ka? Niman manang mira at chismosa. Ay, kasta? Ay, jay lagsipsipot mo ter aramidon da at chismosa. Isungarod agberbero nga ta, ti may chismis na. O sige, ingka nga rod agdiguson. Taagi da sarakon. Mangantan to, ninton makadigos ka. Mapanamlakay. Mapanak agsilaw iti tukak bakag. Tapno adaman mo't irigalo kan pare Elmer. Ammo ka nabayaga sana nakaraman iti tukak na jay. Ay, kat si kalarta Sige nga raw din. Patuloy ko tapno makaaduak. Agan-anad ka. Itrangkam nga raw tiruangan ha. Narigat rin. Ang mga no ada makastrag. Nasapa pa yung nakaadu ako. Ay, gusto na ito yun. Agawin ako. Umdasin na si daan mi kanibakal. Kan itad ko kani kumparit na ito na duma. Padiguan min tulangan ni nanang. Tapno saan nga agluto pa. Apay nga sa bali at sinilas dito yung ruangan may. Kaya't naasawan. Anda sa bali at tao dito unag. Idoron ko man tiri daw. Nay, nakatrangkamat. Agtuktukak. Badit! Lukatam tiri daw. Badit! Kasra, adalim magto iti tawa mi iti siar. Di talaga kami natawat yaon na rehas na. Kamatag na sinuda dyan. Dandani ko makamatan. Gaw, atag ti kwilyo, ti bato na. Pare! Sika? Kuha, pare. Anya ti asaw na ti pare. Adala inted ko kinibakit mo. Inted mo iti rabrabe eh. Uwan, pare. Ulbud ka. Apay nga rod at impuak kay ti tawa, ha? Kuha, pare. Pasensya ka na. Nasulisugak lang kami ni ti asawam. Hawanan kay ti bain. Tayo ti bain. Pare, Huston. Pare, sorry. Bayok ka. Saan ka labanan? Tamok abasol ko. Ngan pangasim ta pakawanan nak. Kat saan ko man arumwar na ito, ita nakababain. Panagkunam, kasta kalakaday takid kidawam. Sa iro ka. Sana na maulit, pare. Umadayo kat saan ako nga agpakpakita pa kada kayo nga agasawa. Basta pangasim, ilimad mo kumata nakababain. Among mat gayam tagbain. Ngam apay nga naramit mo, ayaw! Lakay. Awanan kay tibain. Karang kandyang nga babae. Astan! Pangasim! Pakawanan naglakay! Awanan kay tibain. Apay ang naramit yung kanyak ti kastoy. Apay! Aklo na ka nagbaso laklakay. Nasulisugak ka ni Elmer. Hindi naginom kayo dito balay kat nabartag ka. Kaya't mo asawan. Adda na pasamak kada kayo ide. Aklo nagbaso lak, Jay. Kat adakan ka na mapakawanag. Nasaanan. Aklo na kasi pupuso. Kaya't mo ti sumurot ka ni Elmer, kasta ka di, ha? Saan? Nababain ako na yan kan ka. Awan rupa kung nisangok kan ka.
Nakababayin da ito'y ngay naramid ko. Amumot gaya man nakababain. Ngam apay nga inaramid mo. Apay! Ano ti kasayatan nga ramid, tatang? Pagkalmaam ko matirik na, anak ko. Iti kasta, makapagpanunot ka iti nasayaat. Nasakit, tatang. Nakasaksakit. Kayat mo kalid na sinaan ti asawam? Tsaka mo, tatang. Nasakit na itong inaramid na. No kabaalampay apakawanan ti asawam, pakawanam. Ngam no ti panagriknam, katong palbiag asaan mo ang malipatan ti inaramid na. Nasaysaya at asinamaw. Tasaan tumot lang ang naragsak ti panagdenayo. Mas pinilik ti pimanaw ijay balay mi, Mr. Lonely. Gapo takasladyak kabaalan ti makiden na iti asawak. Paspasyar latan ti anak mi. Manipod idi, awan matan ti damag ko kini Elmer. Agingga nga adda na kay baga kanyak, ang nagsublin ijay abroad. To'y pagayam mo, Jay. Jay, pagayam ko, agyaman iti dayto apakasaritaam. Nasakit nga agpayso dayta kapadasam. Ket sapay la kuma, tagimbag, ti sugat di tapusom. No pay kasta, saan mo kumalatta abay-bayan ti anak mo? Aramidem latta ti obligasyon mo para kenkwana. Ket sapay la kuma, tadumting tumet lang ti aldaw, ama ornos tumet laeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Jay at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.